من میوانێک هەیە بەڕێز ئیبراهیم بڕۆ ئەندامێ کۆمیتەیە پەیوەندیان دەرڤەیە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کل سووریا ئەنە کەسی کل سوودیت گەلمەدا بیت مامۆستا تو gelek خێراتی سپێدا باش دەستپێکی مامۆستا نەریناتە وەربگرم لە سەر vê مەرسوما şevê din yani ev مەرسوم di astê tewqaat û çavarwaniya we dabû براستی يعني gavekî baş bû me yani bi dehê sala kar û xebat di ber mafê xwe de dikir ge em dikaribin çareserîkî siyasî destûrî bi dest bixînin tişta ge du hat kirin gavekî baş e başbûna wê ji kutê ge piştî 100 salî ji avakirina dewleta Sûrî yekem care مرسومك لسر آستا سروكي كومار بفيرانجي درد كوي لي ام دبينن غاوا بيشيه نا آداوية جبر تثبيت كرنا في مرسومي دي دستوري دي گرنگه يعني هزاوي قوتاوي ضعيف دمينه جنك هوي هندري دستوري دي لي ام دبينن هر غاوا كي باش هبه گرك ام بشگرياوي بكن و ام دانستندنی لسر آوا بکن باشه ما مستقود کو گاوا کا باشه و دوجی yani بشویکی گشتی همو آلیین سیاسیین کردی پیشوازی جوی گاوه کریه و خلکی سویجی yani داکتیه سرجاده آنو دلخوشی خواه نشان دایا لیچی به کرن جبو و چنده کو اف گرانتیه اف مافه yani her bimine وقتی گود دستوری دا به چسباندن تایبەت هێز و لایەنên سیاسiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi li ser we lazim e hîn cêbecê bikin bo yekê ev yek berdewam bîtin û tiştên baştir jî îtir li dûv xwe bînîtin. Tişta ji hêzên siyasî Kurdî tên xwastin bi rastî xwandinekî durist ji rewşan û gildeverê çê dibe bi taybet di Sûriyê de. Guhertinekî gelekî mezin li Sûriyê hat kirin او گوهرتنا هان ایرو همو آلیین ناف دولتی پشگرتیا سروکی سوری دکن و هر دوی وقتی دیجی جه داخواز دکن گه کشه نافخویی چاره سر ببه ام نرینکی سیاسی درست وک هزین کردی لسر مافی ملت خواه دانستندنی بکن دوستا چه بکن دا که ناف کار و قباطه سیاسی یا گو هفته سالی مکریه دوی دما سالا در باسبوی یا کتنا رژیما بعث و رژیما اسد ده هنکی مافی کردا به دوسیه کی لشکریف هات گریدان به مسئله قصد تنیف هات گریدان او گناه حکومت بوجی گناه قصد بوجی جبر مافی ملت کرد گونتر دورتر و مستر جالی کی تنی یان ج هزکی عسکری زور باش کواتا yani ev mersuma duh şef ha derxistin kariye mafên Kurdan wekete got di 100 salên xebatê û qurbanî danê û îtir gerentî biketin yan hêj ev destpêkeka baş e ji bo vê çedê ku bironin li ser masa danûstandinê guftûguan bikin zêdetir hewl bidin ku mafên Kurdan weke cenabê tama ji pêkirî bi danûstantinan gerentî bikin û mezintirin ji wan ber yekeftin û milmilanên ku niha di rojevê da çê dibin. Belê gava pêşî gava serekeyî li ser tê avakirin ki em karibin ev mersûmê heyî û gelek mafê milletê Kurd ji vî mersûmî jî firetir e ge em çawa di ana destûra Sûrî ragihandinekî destûrî mueqqet heye him کار ببل سر گوهرتنا وی دستورا موقت یا گو سروک کمار درخستی هم ام آماده بن جبو او کمیته گوی چه ببن جبو دانینا دستورا کی دائم و رفراندوم لسر وی دستورا دائم بکرن جمع کردات خواستن بزلالی ام دکاربن هر تشتكي حكومة كاربة قبض بر ام بأريني لي بنارن لأمج ما في خوي سركجي دا نكهن نأفتني ما في مجولو فرحتره اف سرو كومار اف يك درخص اف مرسومه كوماري اف دسبيك كباشا جناب تجي آماجه بكر
لێ دناوا کوردا دا ئەف نەفەسە هەیە ئەف لێکتیگەیشتنە هەیە و بە هەڤرا بڕۆنن ئیتر بچن لەگەڵ شامێ بکەون گوتوبێژان ji bo ew lîjan û komîteyên ku cenabê tamaşe pêkirî kar li ser bikin û weke xwe ev mersûme bêjê bêjêkirin xwe nivsandin û belavkirin tiştekî asan e mane lê cibcîkirin weke di kurdewariya da dibêjin vê derê edebiya siyasiya Kurdiya dibêjin îbret ne di nivîsînê de îbret di cibcîkirinê da ye بله ئێمە بینن ینی ئالین سیاسی کوردی وەختی کۆنفرانسی 26 نیسانê danîn ji bo çareserîkî siyasî danîn lê ew konferans cîbicî nebû ji berî ge em gazinê ji xelkekî dibikin ji hikûmetê bikin kî sedem bû mamosta bi rastî yanî ez dikarim zelalî bêjim yanî peye de yan jî qese de doseya Kurdî bi xwev girê da û ev hinekî şaştîk bû ji destpêkê de wextê di dehê azarê de rêkeftinek di nav serokê Sûrî û serokê Hesedê hat kirin û Kurd bi navê civakê hatin naskirin ne bi navê millet ya bi navê netewa Kurdî aniha em derîba wê didin yanî doh di mersûmê serokê Komarê de jî behsa milletê Kurd ya netewa Kurd nebûyî dibêjin Kurd pêkhateyekî resenin ji Sûriyê de mafê wanî ziman û ê kulturî û ê çandî û ew heye ev hinekî nezelal e ji mafê millet re milletekî resen li ser erda xwe gelekî mafî ji wilo gerek baştir û zelaltir be em bihêvîne lêvegerekî ceddî çêbibe ew meseleyê leşkerî li gorî guhartinê neh li dinyayê bûn û li Sûrî bûn ew mafê me naparêze gotin tenê jî mafê me naparêze wek cenabê te kerem kir divê em karekî gileyekî ji we bikin weke Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye yanî hin jî xwe xetaban nazanin divê navberê da yanî nermî nîşandina hewe yan bêdengbûna hewe li ser gelek babetan yan weke te gotê ku yani ev xebat û qurbanîdana Kurdan hemî hatiye komkirin li ser Qesedê yan li ser rêkefnameyeka dihê azarê ku îtir mafê Kurdan weke civakekê yanî tiştekî wiha yanî hinek xetayên Encûmena Niştimaniya Kurd a Sûriye jî divê navberê da niye bêguman yani Encûmena Niştimanî Kurdî jî ketbin deqtekî cemawerî ketbin deqtekî ragihandinê yani ragihandina Kurdî bi xwe jî hinekî rolekî atifî rabûne rolekî siyasî yanî divan demê çûyî de Encûmena Niştimanî Kurdî hinekî ketbin wê deqtê de hinekî jî wefedarî ji yekrêziyêr kir yanî ez nabêjim tev de xeta en hinekî wefedarî li yekrêziyê kir tewcîhatên Serok Barzanî û destpêşxeriyên Serok Barzanî nermiyekî nîşe den ji bo vê çendê yani ev navmala Kurdî ser bigire aynen ji ber wêna Encûmena Niştimanî Kurdî ji alî xwe de hemû tiştê xwe pêk anî lê aliyê din ew paşguh kir hinekî û tenê yanî tek alî bi vê doseyê ve meşiyan û bi aliyê eskerî jî bi ser neket bi rastî baş e mamosta dûsê pirsîdim mayne eger Kurtî bersivame de ev mersûma duh ya Ehmed Şerê derxistî yani ev ji bo razîkirina cadeya Kurdî bû ye li cîhanê bi şêweyekî giştî li her çar parçeyên Kurdistanê yan jî her hezeka xwe bûye dixwazîtin mafên Kurdan bidetin em nikarin li ser niyata hukm bikin heqekî tabîîye her kesek li gorî berjewendiyê xwe biryara xwe bistîne û ev têgehiştina we ême em bînin tiştekî tabîîye gerek ev tişta derket berî niha jî derketaya em pîvana me li ser cîbicîkirina wê yê ne li ser dema gitê de derxist yani ev demahan mumkin e deqtekî navdewletî hebe mumkin e şerek heye mumkin e deqtekî ragihandinê heye ev tewqît ewî bijart gê derxîne lê ême divê em li ser cîbicîkirina wê ji ber pîvan nebgotinayê bi pêkanînê eger di sibê rojê da zemîne ji bo durust nebibît ji aliyê Kurdan ve ji aliyê hêzên siyasî ve yani metirsiyek heye tenê hubir ser wereqeyekî bîtin yan jî di sibê rojê da vê mersûma xwe refiz biketin ana da aliyê qanûnî de
كارن رفض بكن شبرنا الدستوري دايه عيني سروك كارن مرسومه كي درخ في مرسومي تنابكه ليد بهوريام دي يعني افتش ندبر جوان ديوان دي ولو بكن بلكي غافا بيشي جهن تشتي ديجي درباري كرداد بيك بين دفي قناغا وغوهيزد وقناغا كي قلكي جرنجي تشتي قد قناغا وغوهيزد بيت تثبيت كرن دمينه سردم زور باشا ما مستا داوي برس بلا اف بيتن اف چات روشن چاف لسر سوريا انا لسر حلب انا لسر تبليها فين قصدي و ارتش عربيه سوريا انا تو مصوم عبد بريارك دا كو حسد خوش دير حافر بكشينيتن بو كم فراتي يعني روشالات فراتي من فيك چاوا دبينن اف بيشاتك باشا لسوريا زور باشه يعني وكشاندنا هسه دير حافره جنيزيكترين جند كرد 120 كيلومتر دوري ويه يعني تبر جواندي كردا براستي جي دوي دفريتنا وازبه ورم ديتنا ايرو جي مظلوم عبدي توماس بارك لهريما كردستاني جواد ببي ديرو رقه وحمد دفري عربيجي وبين رادستكرن جي حكومه سوريا ما ترتيك هي لسر روشافي كردستاني يعني حتى حافرت بي رادستكرن وتبقى ورقه وعين عيسى يعني ما ترسيك هي السبي روشة لسر روشافي كردستاني ناكوكي اخافتني تون قلك تشت خراب هني لي دوه مرسومي سروكي كوماري دي بشكي تايبت جبوفي تشتي جهبو قد في او اخافتني جي تندو تجيو او نمينو بين محاسبه كرنجي كسي قبك دس خوش برس ابراهيم برو انضامي كوميتا بيوندين درفين انجمانا نشمانيا كرد انا كسي لسوريا ديال ما بو قالك سباس زور سباس دس خوش